watinda ata mutkisia vonde vala watindela nena wikwa kanani watindanesa kwa ibinda yenge ni kudhochandani wa kilungu kito cha dhuva wa mukamba vandani wakamemeka ka adhiani FM mutkisia kilungu kicha dhuva wa mukamba hodo ni dheto ingi umanyivia tiende na kuimanya tiende na kumanya umo wito idhieta akamba tiende na umanya kithio kito idhieta akamba tiende na umanya mutuo wito undu twailite kwikala idhieta akamba vala umie vala tuelekele mukisia dilikana ilungu ivitete ondo tidhitwe na mutaalamu tidhitwe na mwana historia tidhitwe na ofisa ukuelewa kithio kitu idhieta kamba ukuelewa momu kamba au meteva au metaniki kana au mie niki aendeteva kwe kiwata nikenda au mekola wa umie eva kata kwa oyuyu nende nitidhitwe otieleti o maundo mana kukonia umowito idhie mambai ya mukamba kilunguriki cha dhuva wa mukamba nguya kidawe na ikule mukisia jetume nambani ya inya ile kenda ile namba yitu ya utumani mukubeka na SMS ne inya ile kenda ile ekane doche mweni ulati na kendri wa studio ulati dhitu na ke ilungune mbetu mukisia nikena atuelesi masitu make au metava na ekata. Asante muno McDonald kwa sababu inanesa na nekwatia mwithukisia wakwa na kuati ndonesa ni mubeano ndo wa muthenyo monde kondocha katika studio isa Adhiani toka kudhiani ambaye na masito mako anaitwa Bishop Dr. Gerance Wamanzi kumabaya kauma Kitui West na mutumia mutangi mutumia wizingai ni choko na yuila tu nene ya mukambatika pia sala wake wa kuma tena lakini woka wowa na mukamba ono ndio nduwezeka wowa wani mwalabu na wowa wani musungu nundu uiloka athi anduni na nocho yu ukatia kindu kita wa siasa ekane nene kau pe siasa anabe utongwe sisi ndio ile sifa cheki badoka mundu wa siasa ndenda mundu aitetheka nundu atetheka uninda akamunenge silingi yana ndasezia mind yu mutongo inewenda andu matetheka nundu nake etumia sera nde utumia kuongana unaona ndio mbaya out ndio kudhoa ndio zeta yu ndo kuona tu ila tuenda kutoka kuna kula aingi maiko na kula yuta takane nene mukamba la vitu aingi beka kuchakula hata yu nundu mundu no au akuna kula kana akuna chakula ni kwithia nuna nengwe silingi yana kana nuna nengwe maana ile kana maana tano tiu wake tiu na ndesi na kuna yake kwa akita chakula na ni watu asiaki kama kazitu hivi chakula ikuicha tuicha lakini kake mbone kukona twikala ndio tukakulia yote endo kunia makidona yo makidona ekitata na makidona na sera nyao na kiu kunena nigwo na akeka na no kitonyeke twagalelo akuma baba kabaya bangi yo lelo shuno twa wadha na wanyo sobeniki kana na hiyo bwana ni yosobye lo na yiboniki nondo bese ro try to kwya tuinene tukase you to okay kalonde o kawaida okay kulia promises kana si avila si anengwa kuni makula kuma 1963 kake mbesi aniswa au yitu yala tito basa lakini nondo yitu tuko na siasa na maisha mando ndo majoka meko na siasa mekwe waambikisia ngeka na avi aimwete molio nde mwete mbewu ya ubanda mwete molio ndo umunde wa ya molio unina ukenda molio na ninge ndo kabona bi forever yitu sio kwa kamba yitu sio kama ya mukamba atumiwe ni mwarabu bikaba anduweza kweza yu mukamba ni watu ikamezo make masiese mwarabu yu sultani lawo okie kwako kamba okie kwako kamba na sure ni wa expand usumbe wake ni wa amanje usumbe wake na akasumbe ka kuma Pemba kubika Somalia ukamba kwake pukweta wa isito yake umundi no ukamba tu inesito ya sultani Hamud yue sultani Hamud na mukamba ni mazokomye ebinda yasa na ebinda yasa miaka bewa maana ile ti sultani Hamud yomwe ono twasi kabaka na ingi Parao
Farao ai ibinda Balaam na Farao edi ibinda Yesu. Yeah, ukiza you almost soon be not as a president ti umwe kina dai president moya ai president mako monderuto ni president na tuina ma president mako kaengenge you you tukamana kana bila tu unene yabo sultan tu unene umwe tuinene asmusumbe ulawo otia ni okana indi yu pa beta wa malatani pa kiweni hamuti na mudi osa miondela ya yevu na mudi aka misikiti kuma yu pau kuimba ka Mombasa pale town major ya kuma la Mombasa road kuma Emali kuma Salama ita musikiti na nikinga mukambo tai konia no thaithi usua nuru watu ya nemo maaki msikiti niki mukambo tai konia na uthaithi usua wa Kiarabu kilu kikitu michambe ni kwithia Mwarabu uzaidhi wake ndwae utona kudhaidha utesi Kiarabu yo no mundi dutona kudhaidha ala na Kiswahili kana Kikamba no mpaka withie wisi Kiarabu nundu besi ndu lasima sikwe na Kiarabu otolo ndiye binda ya tene tunethi yuta kwa ndiana enethi ndeni twetumia Kilatini you kisa kwethia utesi Kilatini we aldom no ike ndo kwelewa lakini ube mundu da hicho kitumi try na colleges yani ni Muislamu ekwe anombaka wa madarasa ni kena wambe so kisomo anacho kitumi ona kisomo chitu kila cha kawaida utesi Kizungu ndo musomo yeah nundu kindu chambe cha uvundizwa wisoma ni Kizungu nundu utesi Kizungu na masabu bukabetia niwo na icho tukase yukakemba mukamba no ayelewe ambo siokoba ya waiselelo ni nena bo abiasala jase mukamba ibiasala wa biasala na ni biasala wa mukamba ni wa mwete yenima mukamba ndai mwini ai mwini handers and gatherers na mambe utaba indo na utabisiori na tuna nene yobo utaba indo na twa nene obo wa undu mukamba watembea kuonze ayiri indo syake lakini upabi kwa bandu nundu mukamba no kuya kethia leusu basokoni ayu wambeo ayu kotalithia katatithia kanani sto na uthuko makwake na katika kutatithia ambe ya utika muhimi nundu yono yu tuinena ba mukamba bado ti muhimi tije mama no bishop mukamba ti muhimi ekango kulia McDonald atuinena namba ya kamba umundu ni chao mukamba uwe matambai akatwa sokoni mbemba tema mbemba haye mlamboso bemba ila tuimate masha ya mukamba ndatesa mbemba general andwala to your bread basket ya Kenya ni Kitale ni mama mbemba ya soko very true yugi ko kwito to imbemba ya soko to imboso ya soko to indengo ya soko to yaisa kwithia na cash crop onemwe tutwa soko ni tambai wewe mata akuna kwandie mata akwa na ijo kona yuta yuila duko na kamba ingi methi musema kai makabanda mela mikoka kwa ya misi nundu wende timu imi ekie sisi okiloto no tumia kwa biasala timu man akili yake ni biasala na mukamba abanda kila wene kito na kwete mbesa that's all ndai man keza itwika cash crop yake kwi anduma imama akadamia na swime sikiwe makadamia kwi anduma imama kindu kita isa wa musi twazi yuta kawa takawa mundula we makawa kawa no imbe usibushi yeka ko onakana no kakwenenza wina kawa bumusi lakini we makawa mukamba de soko wanima ende ai soko waindo mukamba ai soko waindo mukamba muno ai ngalikone ya indo na biasala mukamba ai mwifi na mukamba nicho ketumi na moya kwa Kenya Meat Commission yaki wa kamba ni Mwongeleza yaki to kamba you are the river ya kamba yaki to kamba nundu indo se uma ukabika no kamba pae bandu bali kwa indo lakini twaende atuminite indo na tutekwe kulia ili twamina indo ni cha ukingi tothi na omuno wa mina kila unatho wasiano gwa biasala waende na uthela niguo no mukamba ni wa itukwithia ati atwaye atui
na itwa ekiotua yu kitura sokoni ki nundu nitwa seoba cia mbuta tukaseobia mbio tukaseobia mathoka tukaseobia ibanga tukatwa sokoni tuka dunia ikatuthoya na itu tukenuka na mbesa tukako develop kwitu yu nitwa ekiotui Makidona twitwa ja usokoni nitwa ekio sobia ala motana masobwa nundu mukamba aimwindi na ni wese upata wotana wa wazi na aitana bya mwitu wake utana na emwitu su ayende kani musumbi wa bana na yu kwatikana ndo katikati wa usumbi huo ya no sumbi huo no kithia musumbi huo ya no kwitia sindu sio tana kuma ba ukamba akatoa iwania nisiana sia kamba yuli situ inene oboa nzia wasi endete yuko tondo yuto aite kwithia tuisoma utu ikaula winago wali to download wakula kwisana siako na sio sana hizi sika download kwa ila ingi na chicho kisowa sia empire yuti na wa mukamba ndama na kosa kuma kwa musi na kuendesha na hiyo kitu bio kwa na yu monde with you kethia mwindi abingwe biashara 1940 na biashara leso monde ni ende na in fact yeye no sokuwema osukuwe alama miunga ni osukuwema osukuwe na masoba siangwa olondo umae wase obasia okay kezi ya company nino taseri ila sio tena sio basi BAT breweries nini umutumio la ambio sobya nzobia ya breweries ni wabundisia musuku we mwana ya bundisia musuku we na musuku yutu inene generation tutesini yake anata so twaile ku ila twambie kuumba uzaidhini wanga imombi na mwatu wangi tobika bu pengine chuma chokete pai mukamba ndadha ila mubwana no ona we no mukamba nde mubwana nda subya kindu chakwa subya kenamia adhaidhanga yeto wa mombi mwatu wangi na au niwo maandiko maitie ebuku ni ameko matuma kilungu cha 11 menene anga imumbi na mwatu wangi ngayula wana semebaka ngayula wana sia hivi yumukamba sia ngayula wana sia hivi hivi yu ni mwatu wangi na ngayula wombie mundu takwa kinya uni mumbi yu ngayula wombie kimatakia uni mumbi na ni watu wangambosi na mianda na maliko ukeze kwithia kila kindu ni cha fashion wolo ndo chaita kwithia kilia yu mukamba aidha ngai mombi na mwatu wangi mukamba ndai kimena ndai kiima ndai kiweu na ndai useleke nundu wake mundu wa biasala na mumanzi wago ndali itakwithia na kiima na ndai itakwithia no seleke na ndai itakwithia na kiweu na ndai itakwithia mundu utona kwa nangi olongi maisha lakini uto wakati abike bindai ya mwalabu ni mundu wekiweu mwalabu ni mundu wekimena yukwata kuma kwa na ninena na mbaye ta ya mukamba mwalabu ni mundu wekiweu na wekima na icho kuona mundu ayuma baya mundu mwa ako kalipua nyumba teno nokamule faida wako yimao ulo kuye baba ya labu no ulo kuye baba ya no mandeni yakuto awili bwa yake nundu munduno tindeni ukwendesha mikima vila tunena sindu ilo tunena sindu diku muno Makidona pei mwetu tanene cha studio nundu wakwithia tizi on the tuibwa au nduma lakini yulo uone kanaye vila tunene ambaisi ya dunia kuimbaisi ya kiima niwo yukwi andu bando na kwikalanzinga ulistea mbaino ni akima mbaino ni akimena ona mwatu mandu na akendesa akulichangoni ona mukezia niwo mutela siata bado akona awio munini o akona awio utevata na ila twekwatanisia na mwalavu nitwambie kuthea value yitu yambia kuthea na value ya mundu ya thea aspect ila sitawasia life siamata nundu embonai uiswani andu alangi moseo bima tuaniswani ya moseo nundu biasala yenda na trust biasala ndito no zipate trust
na tiyo wa ti biashara nila mukamba wako na watu elisesi sieva at long last okie kuseto kana okie kwende gwanejiba humo kamba at long last okie atiwa na biashara yo kombo. Okay. Na atiwa na biashara yo kombo haya ndivya yai inambi ya kuwete dhina nundu wa mutabo nintuna nene ya mutabo chuma kiki nabu yu mukamba dhila woki akwatana na mbai ingi na ondo angi mabiasala ni kuokilile ando mambai ile mbai zanata mbai ambe itawa mbai ya musomali mbai ya musomali yaba ngani ya itakoza mali ukamba na mbai akele itawa mbai ya mumasai mukabi mukabi yaba ngani wa itakoza mali ukamba miki nila wona ando maumalelo ni wo ndaba tasangia siate fa inga liko ngana siendete la inumwe embo mwena na akinya mbureki kwa makosa indi wona si kongana pe mundu umete la ini wake pe mundu umete la ini wao wake ukokongonga ni laini wakwa lazima tu mane zomo ukamba aenda hapa ile tire tu kule na yakele yututa nambo mana zina wa mukamba wabikawa wa mukamba aenda hapa nunu twaite kwithia twist ati palapo ndilanga iwa okie atani si andu baba babeli ando nde mai ukowa no wonde wa babeli na itu negwe ni na trade ni kwate mukamba mwezukesia no netikile kana twaito thina history ya Biblia na nundu history ya Biblia ya tutie na usia wa no alangi onde ni maminiwe yu usia wa Adam wo the wa miniwe ba jela mundu ita no na muka na siana sia kitatu na kama siana tatu na ano ni momambe yu maisha meu na ando yu ando ndela me duniani maumeta kwa no na twaiki ya ni kanda ndini wa no mbai ela ya adhimi muno ni mbai ya Ham hula ni wewa siye siana ile na ile siye ni wewa siye iye mundu kwetwa Kush kana Ethiopia asia mwana wa Kele kwetwa Mizraim kana mo Misili asia mwana wa katatu kwetwa Put kana Putites ulani we mo Libya na asia mwana wa Kana ulawita wa Kanani ulani we wa Amori na hivi na hiti alatu soma Bibiliani yu zila mu kama ndenga liko kwa Puti nitwa ito manakana siana sia amu nisio siambe kwa mbesi osumbi duniani kwa wila tu unene obo wa usumbi kano tongo kano nene twinena mukambe ndine nundu ni mwana wa Ham mwana wa Ham yu ekana na bisa ile ida ukawako nundu to matwelo ela mabisa toka shai ni kweli azongo ni meki uwoni kana zilatu unene obo wa development mundu wa mbeko develop ai mwana wa Ham kweta wa mwana musko wa Ham kweta wa Nimrod niwe mundu wa mbeko ya na city naka ya kingdom na Biblia ngai mwene Asia he was a mighty hand before the Lord ai musimi munene na bwibo yu mukamba wokila na kilonda kana nota na tomabu tu kite nitwaita kumana twatani sena langi niki twatani sena langi ni kwithia kila andu ni men manda territorio kila mundu ni wa manda hulondo tono bikapandu kedha bani kwakwa iti kwito nondo otoyo monde o kawaida tu musia ito mwiana musi na kala kaze kane kaile na mwiana pe bindeka abika twende kwita na kwa McDonald yu McDonald mbake thie na isilia hii zoni kata ngaindevye nikethia na kwa panu ndo no za ng'ombe yakwa panu ndo no za nguku yakwa panu ndo na kwa sia hii mutio yani wakwa tukatete temwa yu kila mbai ya nene au poa rain territory nienda territory yakwa nienda yu moka kitanite waoka kwa bikaba du ongea we bikaba uyizi ongiri we umbanisia muyo kitana wa musinda bina weti wabo na we isemba na ndumake kulongi kukola okethia ato kitumi itu inena twasia mwiko yoba yake imane ndi and andu meta waguba
hanono bayando akuwe amabwana amalunja yukwa igubites alame kala bakema kima kiji ke nina kuye na nina tabise mo kama nasia kila pando pai nando ndio nde ati kuyayando kwa yando lakini toka komanda ndututo no sinda otondo yu Biblia tutabete Kanani kwa yando kwa ya Kanani kwa ya Amori kwa ya hivi kwa ya Yebusi lakini ndi nibo Israeli makuetwe nando ti na mosi akazakani nando mombe etwe ningai lakini ngai ya ni okakunenge ndino you ni lasima myukitie na lasima withe yare kokta na hicho kitumi mukamba nundu niwa waimukie ayatono kwa tanzila onde wendie ona kubika ba yuka no twatie na tudu ne nawetie kana ni naweta sia Isaia kilungu cha 18 chonde kinene mukamba na mudho mwana ukabika McDonald tukinene ba studio tukinene tukinene ke both physical na spiritual ni tumuvia mono tiende na kuminukelelia twetha tinene ya biashara twesie kuminukelelia ta yutwesio minukelelia mukamba biasala ati wana umwe wow ngombo tikoka kwambelelia bau yengi timanye yo tweko ni siasa na utandelia wa ngombo. Asante. Tasine mubea muno nondo wa kwiri wanaitungu kesi ya kilunguni cha dhuva wa mukamba tinene yao biashara ila mukamba wa kuna kanaende sia mwendea sia nigandati manye joni jiva woki utia niwe nayo twamanya kana woki utia niwe na utandelia ukonya ngombo chumani chukite mkesi rekedate teje kulia makulima ngombo ii sia kunawa biasala ata sia umaba sia twawa ata nikilungu kia samona mukiesia twe ndeni wa dhuva wa mukamba mitambo ni twinake Bishop Dr. Gerance Wamanzi. No, sio tunangelelia namba ya simu. Whether na kule yonde yuko ni dhuva wa mukamba mukiesia kune Bishop ni ngarawe dini wa kuelea njambe yake. Na mwata fadhali twa unenge namba kuna simu doka andike message nulu message ni mbingi mwana tuito no tsungia andoka kune please call me andoka flash no tuito na kukunea titwi napata wa mbai McDonald na pata witu ni mbai imane na kake mukamba no ezu kisibala we na ndiye kulia makule kwa na kila wewa tukakula nyai kila twewe nundu sio nde tuito na pine na mwe kwa namba yako ya simu ni 0722 492218 kana 0 eba they mwanza ile ina kenda ile mwena na no nena na kwa tafadhali tunene twake mbai nondo ni mbai ito. Bishop Dr. Gerance Manzi mukisi kilunguni cha kana kilunguni kicha dhuva wa mukamba namba yake ya simu ni noti mwanza ile ina kenda ile temwe nyanya mukisiano tutumie message studio ni sitone inya ile kenda ile 42992 nikaenda kudieta kwa tiania Facebook ni kwa BN FM iPhone wasia wito vinya wito nitawa McDonald wa Mathio na nginya chumani chukite ni kwendea kwidwa na kiwiyo utwika ngombo ya musungo mukamba sisiane sawi mondo mio mukamba